अच्छा दिल वो VIP रूम और रूम है तुम कहाँ ini pun sejak bahan di sini main koi dong. Joto electronic media, aimandak pajak joto electronic media di reputar. Di sini orang pajak AM, ARTD, di health, sini orang berang MDC, konek department, sini orang berang chairman, orang department. Program Joint Chairman di Department, di sini Umum Sabjana ni Chairman Program Repair Department, di sini Kwtal Agri sini Executive Engineer, di Assistant Engineer Usop Pajak, sini URD Usop Pajak, itu official staff. Ini yang Black Hatung Jane Kok sini RD Win Engineering Division Central Oka, yang di pramuka bagian metode kaiman ni ya gula sang agriculture ni engineering pun berkelompok. Ini hai jeng agosol paiman ni kaman ya gula. Sang support nama ni hebis dari gua, sang pelayan mana ni dos dari gua. Apa ni agosol ni loy bakai agosol ni bisian ni sang tekasa RD ni engineering division jeng berkelompok. Sini main O division kalau mana yang menghai, je PWDO tahu ID ni hai, dia sam, anak kubang sam wak ni boleh mulai bangun tangkar, sam kaiman dia dulu. Jadi engineer boleh staff shortage tahu, ani bangun itu division kagoi jan dia part sam kaiman ni bagai. Jadi samuno sam bagai usmur de speed kaiman no. Bono nahor ini sini RD ni kasi engineering division kalau mana ni, wancoy cuma ini Kwtal kalau lagi. Jeng asa kayu sini RD ni je engineer kalau mana di sini, jeng teh di sini edisi haphang di samuno dorong mana. Teh jeng financial sini forest department of jeng agriculture ni RD ni haiken engineering ni kasi division jeng kalau mana one show itu financial jeng bono bukai ni tani ke sini forest of wangma engineering ni part sama kajian itu. Oma haike jeng je sini division khat kaino jeng khagoi cikon teh dah itu wani bagai. Tani ke kajian department by related ini tahu. Mana jeng samu corona ni ke jeng janja department janja samu jeng khagoi wani nama. Hai ni wan show ini jeng ini ber RD ni engineering division floor. Awal ni sekarang ke bos orang tu bom hayo samu problem untuk mana awal saya dibagi. Agi hingga jeng payment ni sekarang ke sini agriculture of engineer division kore, RDO division kore. Joto samung civil work, construction work, joto ne PWD baca lokal. Jadi state of nine kan ke jeng RD division kore already khazar kan. Agriculture ni berhai ne kore already engineering division khazar kan. Jadi hani bangai jengbu, kaisa ni anda ro tani bathagoi tangai. Jeng sini construction park, civil engineer work kan no. Jeng ke bagoi ro kan ke tanai ro gu tang khazar. Jadi dobu dobu. Hani bangai ne jeng omah hai mak hai. Jadi division Kwtal Agri.
लाइक थांनाय बिसाव एडिसि सरकारि फारसे जे दाबो एग्रि निता कुनु साक्सेस कक साजा खतक खसाजा खतक आबाय कुनु खम एग्रीकालचर नि तो साम गोबां माने चलेखा जोंनि ट्रेनिं प्रोग्राम रो पोस्टग्रेस रो दुइटा अलरेडी 1.17 लाख नि तागाजला ते एमपी आम साइव जों पोस्टग्रेस ताबो नसों इनॉग्रेशन फाउंडेशन जों खायमाखा मार्केट सेबो जों सनाखा जागा जागा उन्नति एग्रीकालचर रिसर्च सेंटर खुलनायनि बागैबो जोंनि साखा मोनबावो फाइनेंशियल जोंनि एग्रीकालचर रिसर्च सेंटर जों खुलनाय माखासे जोंनि दिप्रासा आम साइव ताबो जों जे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय ताबोंनि कटाल टेक्नोलॉजी बाय जों बाहायके जोंनि एग्रीकालचर डेवलप खायमानाय बाहेराव जों फोरोंनाय मानाय दै बोसोरनि एडिसिनि आम साइव ताबो 90% इरिगेशन फैसिलिटी गरै निरक जतन साइमांगो जोंनि दिप्रासा आम साइ थांहांके ताबो ड्राई केनोजल इंगे जों जे कल्टिवेबल लैंड तमाइन न जों बाहायके इरिगेशन फैसिलिटी रयमान बनि बाङै बोसों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एनईसी नि थांगो प्रपोजल गोबांमा एग्रीकालचर डिपार्टमेंट होइते रहखा केवा ताक्स जुरा कुनु ग्रेन चिकना मायाखौ आशा खायो फाइनेंशियल मानाय बमा खांगे चिने एग्रीकालचर जे कल्टिवेबल लैंड तमाइन रनो जों इरिगेशन फैसिलिटी रवै आ जागा जों ताबो जे वन टाइम जों कल्टिवेशन खाय तमाइन न 2 टाइम 3 टाइम जों बाहायके खायमान न बनि बाङै चिनि साथार दं